mbikubwire neza, Uburusiya nibwo buzatangiza kandi nibwo buzabuyoboye intambara y'imperuka, intambara izarangiza isi. Ariko ubu Burusiya iyi ntambara buzatangiza kandi buzayobora ntabwo buzayitangiriza kuri Ukraine. Ibi barimo bakora kuri Ukraine ni teste, nukureba niba bishoboka yuko bahaguruka mu gihe nk'iki ngiki bagatera igihugu bakarwana nacyo, hanyuma amahanga akarebera ntabahagarara imbere. Iyi ngiyi ni test irimo kubaho. Iyi test yabishobora kubahira bakagera ku ntsinzi, Ukraine bakayisenya, bakahindura buri kimwe cyose, bakagera ku byo bifuza, hanyuma bakumva neza yuko bakomeye. Bashobora no kudatsinda Ukraine, bikarangira bagiye mu biganiro, bakumvikana neza imirongo bagenderaho, ibyo Uburusiya byifuza bimwe bigakorwa ibindi ntibikorwe, kuko niko bigenda hageze igihe cy'amasezerano cyangwa se cy'ibiganiro, buri ruhande rufite ibyo rurimo rugenza gute rusaba. Kandi ikigaragara ni iki ngiki, nuko nkuko nababwiye mu gice cya mbere, nababwiye ngo mu ntambara intwari sizo zitsinda. Oya, ibintu bijya bitungurana. Uyu munsi wa none Ukraine yatunguye Uburusiya ku rwego ruhambaye. Nta gihugu na kimwe cy'amahanga kirohereza ingabo gutabara Ukraine. Abanya-Ukraine ubwabo bihagazeho iminsi 19 irarangiye. Reka mbere ku buryo cy'Uburusiya bwatsinzwe. Uburusiya ni igihugu cy'igihangange kandi gikomeye ku isi, gifite abasirikare. Ugendeye ku mibare y'igisirikare cy'Uburusiya, abasirikare Uburusiya bufite n'abasirikare Ukraine ifite, abasirikare 9 b'Uburusiya bahangana n'umusirikare umwe wa Ukraine. Murumva icyo ndimo kuvuga ku mibare y'abasirikare? Ni ukuvuga ngo reka mvuge gutya ko imibare ntabwo nayanditse muri kano kanya, ariko ibi ngibi niko bimeze. Ni ukuvuga ngo Abarusiya barusha abasirikare abanya-Ukraine inshuro 9. Bivuze ngo ahari abasirikare ibihumbi 9 by'Abarusiya, Ukraine bifite ubushobozi bwo kwashyira abasirikare 1000. Bivuze ngo abasirikare 1000 ba Ukraine baba barwana n'abasirikare 9,000 b'Uburusiya. Abarusiya bafite abasirikare benshi cyane badafite bahuriye n'aba Ukraine. Tugiye mu bikoresho, nta nubwo ushobora kugereranya. Ni nko kwavuga ngo Goliath na Dawidi. Dawidi atwaye ibuye, Goliath atwaye inkota, atwaye icumu, atwaye imento, yambaye ibyuma, yifurebye. Ubundi ni ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya imeze. Nta bikoresho bihambaye abanya-Ukraine bafite. Kugeza uyu munsi wa none indege z'Uburusiya zirigwa zirasa amabombe kuri Ukraine. Ukraine ifite ubushobozi bwo kuzamura indege mu kirere, ntazifite. Ariko igitangaje ni kimwe, n'uburyo kibabazengereje kugeza aho uyu munsi wa none Putin atagishoboye kurwanya intambara muri Ukraine wenyine n'ingabo ziwe, ahubwo arimo asaba abasirikare bavuye mu bindi bihugu by'Abarabu kuza kumufasha gufasha abasirikare biwe kurwana na Ukraine. Abasirikare bakubye inshuro 9 b'Uburusiya uyu munsi ntabwo bagifite ubushobozi bwo guhangana n'abasirikare ba Ukraine. Ejo bundi ndimo nkurikirana ikiganiro, Putin yatumije abasirikare 16,000 n'abandi bazakomeza kwiyongeraho bavuye muri Syria, baza kurwana ku ruhande rw'Uburusiya batabara abasirikare b'Uburusiya. Aho buri musirikare agomba guhembwa 2,000 ku munsi by'amadolari. Umuntu wese ushaka kuza kurwanira Putin muri Ukraine, 2,000 by'amadolari. Ndetse hakongeraho n'agahimbaza musiki kuko ujya ku murongo w'imbere, utonze ku murongo w'imbere w'urugamba ahabwa amadolari 400 yiyongera ku 2,000 per day. Ubundi wihagije kandi ushoboye, nta mpamvu yuko bajya guhamagara abandi basirikare ngo baze kubafasha kurwana urugamba. Ujya kwitabaza abandi mu gihe ubona batarimo bashobora kugera ku ntego z'ibyo batumye kugeraho. So uyu munsi bisobanuye neza ngo icyo Vladimir Putin yarize mu basirikare biwe atera Ukraine ntabwo arimo kukibona. Niyo mpamvu arimo gushaka abacanshuro baturutse hirya no hino. Ukraine bashaka
birumvikana, ariko igihe cyose ubusa n'ubashaka biragaragaza intege nke no gutsindwa k'Uburusiya. Nubwo bagera kuri iyi ntsinzi, ariko bazaba bamaze kubona neza yuko hariho amasomo batari biteze, cyangwa se amasomo runaka bahawe n'igisirikare cya Ukraine. Reka rero tugaruke ku cyo ndimo nshaka kuvuga. Uyu perezida ni umujuifu cyangwa se ni umuyahudi. Ndimo babwira ngo gute umuyahudi ari uri mu Rwanda na Putin. Hariho igihe kimwe mu gitabo cya